Abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga batunguwe nyuma y'aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen Muhoozi atangaje ko afite umugambi wo gufata umujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Kagame Paul n'umujyanama we mu bikorwa byihariye bya gisirikare, yasobanuye ko azohereza ingabo muri Bunia kugira zihagarike ubwicanyi bukomeje gukorerwa abahima bawutuyemo. Yasabye ingabo zose ziri muri uyu mujyi kurambika intwaro hasi mu gihe kitarenze amasaha 4, aziteguza ko nizitabikora zizaraswaho. Arongera ati vuba cyane Bunia irabiri mu maboko ya UPDF. Umunyamakuru Andrew Menda usanzwe ari inshuti ya bugufi ya Gen Muhoozi yakize ku mbuga nkoranyambaga video y'amasegonda 48 igaragaza abaturage bishwe n'imitwe yitwaje intwaro muri Bunia. Asobanura ko ubu bwicanyi bwababaje uyu musirikare na Perezida Museveni. Mwenda yasobanuye ko Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byarumvikanye ko abasirikare ba Uganda bagomba koherezwa muri Bunia tariki 5 Gashyantare 2025, gusa ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje guhagarika iyi gahunda ku munota wa nyuma. Ati twemeranyije na leta ya Kinshasa kohereza muri Bunia UPDF ku wa 3 w'icyumweru gishize, bahagaritse ubutumwa ku munota wa nyuma. Abaturage bari kwicwa bavuga urunyakitara. Yatangaje ko nyuma yaho bigaragaye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashoboye cyangwa idashaka kurinda abaturage abo mu bwoko bwa 21 bo mu Ituri bakoze inama bari mu mutwe wa politiki uharanira uburenganzira bwabo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yo kubarinda. Ati imitwe yitwaje intwaro yabirindwi yashyizeho ubuyobozi buhuriweho kugira ngo barinde n'imiryango yabo. Kubera iki? Kubera ko Kinshasa yagaragaje ko idashoboye kandi cyangwa idashaka kubarinda. Yananze ko UPDF barinda. Mwenda yagaragaje ko imitwe yitwaje intwaro aba baturage bari mwishaka gutera ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bikorana kugira ngo bive muri Ituri, kandi yasabye ingabo za Uganda kutivanga muri iki kibazo kuko ari icy'abanyekongo ubwabo. Yaciye amarenga ko ingabo za Uganda zari zarakumiriye abanyekongo kugira ngo batagaba ibitero ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bikorana, ariko ngo aho bigeze biri kurushaho kugorana. Ati basabye Uganda na UPDF kutivanga muri iki kibazo cy'imbere mu gihugu, biri kugora Uganda kurushaho kuba yakomeza kubakumira mu gihe benshi bari kwicwa. Ingabo za Uganda ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa UDF mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Gushyingo kwa 2021, niziri kure y'umujyi wa Bunia. Ku bwa Zan TV mu gihugu cya Uganda.